9 FM, it's a beautiful morning, it's a wonderful day. I was going to pay a chamu akwaba di abadia 106.9 FM. Jumadi ani atuni send Anidaso Wɔhɔ Obia free sabre ya kopem say no watwina na chwe no. Ye tena se di akoswo my Ghana ni wiase afana nyina ni yesi nkonwa ni yede nsem no yede abrewom. Ena na pay memo akwaba kwanso nkoso kra di abadia. Wo hani nsia achiri ponkrom. And then we'll call the midweek's edition of the Breakfast Show. Now we're streaming live on Facebook. We'll call your Facebook page in this way. DLFM 106.9 on Facebook, on YouTube. And I pray for a WhatsApp message, for bra. Na fi yenjibre and can come from out. And then go 20 man bosumino. That also adunu watching 150 mienu and adunum. Well, today being the 28th day of the month of May 2025. Good morning. Bona Rive. Sandazwa. Where's a low and I pay yamu akwaba. Anidaso Wɔhɔ Obia Jumadi. So for WhatsApp message for bra 0593406565 0593406565. Production team in time Zigibi etachire Samuel Kwajo Akwa Zigibi otachire Sabibi enso hanom Kofi Taylor anafi Opambo the one for team in atachire and yedi show no yedi bro anapay na busu anapay ma me ni wundi nkomo kakra. And Kwama Mini Woody no Matuni say, today is the opportunity for you to build the tomorrow you want. Today is the opportunity for you to build the tomorrow you want. And ne ya kwenya sronko kra dachina wopeno. And ne ya kwenya sa obeshisha sa dachina wopeno wachina. Dachina wopeno wachina no. And ne ya kwenya so best sad that you know. I don't know the future you want tomorrow, but if you want to build that future, sad that you know wopeno. Minim send your wope wadachi. That the Lumba wa nyumbi or 2 year. Said you'll be a penny that you know, and when druma and way you know. Send your wope wadachi you know, and when druma and away you know. And I pay me show crying. Said the opportunity a net. Today is that opportunity for you to build the tomorrow you want. Maybe a dachi person the opportunity is now. Maybe a person ye bibi dachi and ne a ya kwenya sronko kramao. Said that future you want, no. It's today that you have to build the future you want. Shishenene. Sa future na wopeno. Shishenene. CCNN. Start to build the ne. Na minim say o hihye year that you know ebesi e di amount. So today is your opportunity. One kasa opportunity for you to build the tomorrow you want. And I pay Yankopon hwa. When you kese one more akoma so ade nyina embrem. Well, 18 minutes after 6 a.m. Your friend me bra kwabna obetima from Hitman. Good morning.
106.9. A beautiful morning here. Now we're streaming live on Facebook. I told my Facebook page, so I also share a link. Share that link, share a link. Now if it will be soon, you'll be here. I was sure so I said that what they back. Yeah, then you can see how pay. Now my old Friday is 059340 6565 0534 050 199. Yeah, then you can see 059340 6565 0534 050 199. Yeah, then you can see. Good morning. Hello, good morning. DJ Hitman. Me ba chef ro say. Yes, me mama say buchu ma the last time. Mama na pay na Nyankopon say. And Hitman me de Nyankopon say e ma wonkwa. Wo busu nyina. Amen. That's why so de Nyankopon say ma ya papa daddy zumbo ne yiri ne busu nyina. Amen. Sana mi sa de Nyankopon say e ma diele me fo no wonkwa. Mi sa de Nyankopon say ma me ne busu ya. E o Yesu din. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba chef ro say. Pastor Imani e play gono kojo. Ima na pay na Nyankopon say. Yeda nyame atisa na pa ma ti won kana busan kana DLFM busan fo ni na. Amen. Amen. Yeah, that's it. Ima. Good morning. Good morning. Me ba chef ro say. Welcome to you. Mrs. Mita. Yeah. Ana pay na Nyankopon say. Ana pay the radiasi. On she so fa ne bambo de aboye ana pay the shemada bojim. Mo je di emu afu sane. Ase hu han se ya. Na ye sika. Pepe ye bi ahofe. Na ya dom keke. Ye si asedanka, si asefo yanko. Kopon. Emu ebusuafo amowo ho. Daddy Lumba. One na ebusuan nyina. Esire rade so nkoso mbo mo ho ban. Nkoso anti na enimu nchire wo. So na ebe ya adetia bia. Ombeka aka ye. Na yensu ya de rade ase. Ama na enyo nyama ye kese. DJ Hitman, Radin Bo Hoban. Amen. If you call any of you back, Radin do any more kind. Oh, yes, amen. Amen. Good morning. Good morning. Me ba chef ro say. The uli akuti ba ko ba saman kesi anamamo. Asaman kese ana pay na Nyankopon say. Yo, ye do chidi ampon, asese na te so ma yenso. Ye hu ha fa fa idi ana bi mi. Ye kra da so ti ase. Ye de nyame ase. Oni ebusuan ye na fufuo. Na wankasa wo studio de nyame asema no ebusuan. Ya de yuma so na na pe so. Nyame mbo oni na ebusuan wo ban. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba chef ro say. If you're calling them, Cassatra, If you na pay na Nyankopon say. Hitman, and a pay the Yamia, so my money high first free. What's I know my daily view? You then I shall bring a bringing now, kind of home, or my home master. You're not to walk around the money, Shirai Maya. Nyankopon to na dum nsuo ngudi ele djuma busa kwanya so amen amen Amen. If you that's the pastor won so watumi afra anope. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Yes sir, me pa chef ro say. Yes, I'm Richmond, me kasa fe dodo wa. Rich anope na Nyankopon say. Anope da radio asese wa share so ma departure. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me pa chef ro say. Hitman ba chef friend yi mi kasa fra kan uta. Lizzie anope na Nyankopon say. Hitman anope de nyame ase to de ye nkwane ya home ya kyeyen. Enye nipa nyina ni nya ne se ne ye nya ni. Ye de mobo no hu ye. Ye nsin obi nsuso aya dum ne hu mobro. Techire ma dabo bi mu je gusu di mu afusa ne. Ye Kristo na ye ni bi na nyonyam nka no pe na dum ti. Amen. Amen. Good morning. Morning, DJ Hitman. Yes sir, me pa chef ro say. DJ Hitman. Me pa chana pe na Nyankopon say. Enka won so. Na min shirawo. Amen. Na min ye okese. Amen. Ede radia se wadom ye nyina aboa ye. Ede ye nkwa ache ye. Abra ye ya de bonefuo. Asidanka ni dinda. Mini be busu ye nyina ye se asidanka erade. Die le busu ye nyinara. Asidanka erade ema ye kra ye nipedua ye sunsum. Ena no pe ya wahu ye kra mobo. Anya ni ye. Omfa ye nko no mfa ye mbedu asubiem. Baby a Roman father won't be biara. Me de radia se ema ne nkwa. Wo Yesu di mu adominanti. Amen. Amen. Good morning. Binia Majio. Asante Zongo. Oh, Papa, welcome to me. Anope yenda Nyankopon say. Mo
Enzogo hanyina mato hanyina o DLFM. Nice one. Ya wa kai me why? Me ma ya de kai me keke. Matimeka pa. Radio de wa da. Nice one. Ayo, anopai. Sa dum na dum mini babusua dia. Asa dizogo. Me se Onyankopon no onyam ewo da dance die enwum tuom saa. Na sana nipa ina betem asia no ne ebiri na akachire. Hihwe onyame sumu no. Asa na wawo. Ewi asa japadi ejina da wo be da ni eja. Oh, oda sanie. Hihwe onyame sumu no. Asa na wawo. Ewi asa japadi ejina da wo be chomako. Bilia, onyame ka ho wati. Amen. 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 Asante Zongo. 0593406565 0534-050-199. Hello, good morning. Good morning, Daddy. Me pa chef for say. But your friend anti-comfort. It's very big fan. Ana pa yenda nya. Me pa chonya mi adom ye ho ye pa won so e. Dumalako. With a Christmas anope. Oba na dum bebre or the dum ye. Baby am asam ni say. Bill, water bill, toilet bill, then light bill. But on no Israel Yankupa or boy no. On for bill be my or the be free. Midanase. Na say na me yare but na dum and no kana man funny easy. But ni mo bro hunti wasama de pa achimi bioma. Bidasi then ni kebia mano. Awa na dum baby or the door yenti. Amen. Amen. 0593406565 0534-050-199. Yeah, then you pass no pay. Hello, good morning. Morning, DJ Hitman. Me pa chef for say. Yeah, you're from a piano. Me kasafite Manu Town. I thank God for my life this morning. Amen. Amen. Piano. 106.9 FM. I'll pay you then you pass it. So I said I better what my Yehovah. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me pa chef for say o kasa free here fa. From a Ben kasafite ma come to find. Ben ana pay you then you pass it. Ana pesa ya sama kwala God tuwa makasi banya. Amen. Amen. Ben, yeah, that's it. Yeah, then you pass it. Live on Facebook, live on YouTube. Obana wants to watch your link now. I'm going to be sure to me. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me pa chef for saying. Pacho Dixon bada could you do Gamakasi the Christian? Dixon and pay and then you pass it. I'm a penny. I'm a person that you yampun Yankuponga. Fair Nanson. Nankakata from Kwandi. I'm a tremendous epidemic. Say that was you. Amen. Amen. Dixon, good morning. Hello. Good morning. Good morning, me pa chef for saying. You, I could see an opinion and Yanko pass it. An opinion and Yamasi. Osaya na adi any beam, Mama who has a set and a pay. Any a bushia, any deal, a bushian na a casano pay as a Duncan on Adam. Amen. Amen. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Auntie Maggie, you, Mammy, and opinion and Yanko pass it. Daniel, and come for them from Manumoniam Nidi, the ma of the Asatunia and Copanwa. What be any high for Fatty so? I'm a young so what do you more fruit sunny at a cremada bodil? And yes, I say, and yes, Fatty, Fata. I had Dumarakwa, and no, they are saying, let them say, on a bamboo and a festival. DLFM was my phone, and I'm a dead radia, so Mamma do see Musiba, or Faba, and a dead radia, Sema on an Abusia. Then so many men, Mamma, Mamma, a Busian, and I a dead radia. So radia, yes, at the Cassiama, and your brother, Titu, or my Ghana, what be any answer, Eddie Atoyan to a Yasidanko to a school form of the Delradia Simobidia, Adonisi. Amen. Amen. Auntie Maggie, good morning. Good morning, Hitman. Me pa chef for saying. Me pa chef for my mahima. Ahima na pa yen Yanko pass it.
Anɔpɛ mi da ɔbɔ adeɛ Nyankopɔn ase sɛ wama ade pa akye me ne m'abusua nyinaa. Ɛne DJ Hitman, me sɛ nyame sɛ ɔma wɔ ahoɔden ne nimdeɛ ne bi nka ho. Adom ne nti, amen. Amen. 106.9. Hello, good morning. Good morning, Hit. Yes, sir. Me patch on when Moses Nyo, what you saying? Namiado me huya pa Moses Wonswe. I don't know you. That's what you come on. You see, at the Duncan, the Dinda, and the Mogo. Amen. Amen, Moses. 106.9 Anidaso Obia pay the Yankopon say 0593406565. Now Piaga live on Facebook and pay. It's another beautiful day. And we say thank you, Jesus. Good morning, Hitman. Hello, good morning. Good morning. Me patch your first saying. Your friend of fire, my friend, invitation. Of fire, not paying the Yankopon say. Yamiasi, so I'm at the Pebiachi. The baby play on Kayan one fire and court, not fame Rasu dream. Amen. Amen. Quadra Sampa Furniture Works in the Frukumasi Adu. I pay was working to Median and live on Facebook. Ever cost the baby and not fast die on fancy 0593406565 0534 050-199 0593406565 0534 050-199. Hello, good morning. Good morning, Roma. Apple, maybe I share from a Hitman there for us, eh? Who are the more? I mean, you are not paying. You know, who are blah blah blah. Oh, yes, I'm at the Pediatrian, my name, my papa, Mini, and Lucia for blah 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 to my phone, and amen. Amen. Good morning. Good morning. Maybe I share for us, eh? We can't pay any Yankopon say. I don't pay me the radio sticker, so I'm behind the Thomas. We don't say, oh, it's a portion. We don't know. Amen. Require that's a pastor won't so what to me for 35 minutes after 6 a.m. here. Now go for 1 and I said that nothing Yakuma Swadi in Yano when you're from my Mache. Free
106.9 no phobia the word one birthday your mama happy birthday. Happy birthday and come on na see do a papa bi boate. Na see do a papa bi boate. It's your birthday today. Philip Watcher and your birthday happy birthday and come on Philip. Kwabena Fari. And your birthday happy birthday Nyankopon Show. And your birthday Nyankopon Bo Hobai. Happy birthday and come on Kwame T. Fifi Boafo. And your birthday. Happy birthday and come on Coco Fumbrante Hine. Edward Osai. Happy birthday and come on Pussy Chumwa. And your birthday, happy birthday going out to your Kusia. While I'm saying special good morning going out to all the CEO, Crumpab, and Soundmaster Stemmer. And I'll pay Woody Jumadi now. To come on the show and pay. I think I catch you that. And then 70 now, bro. Major stories making headlines in the national dailies. Newspapers, you know, if you have. Some may be better than saying, I feel cool work at animal boss one up. What do you know about? I'm not sure about your four better than saying. I'll pay your bedroom come on. My memories are what to me and the monsieur. One monsieur making sure so one Lumba super natural mineral water. Lumba super natural mineral water. It's pure in every form. Just get a grip, mouse and cabin. Lumba super natural mineral water. Come up. When you're from Penifana, baby, I will be an oil supply will be 0555 27 4757 0555 27 4757. Lumba and supernatural mineral water. Come up. I would you say where the pa? Oh yes. I'm Ashanti Regional Chairman of the MPP. Ora and Triboziako. Okay, Chairman, won't to me. Prepare your office. And I want some of the doors what I pay. The bedding cobalt. Suko Piemo London, Britain. Now the Black Stars of Ghana. This is the Super Eagles of Nigeria. Unity Cup, Ebaswene. I was able to know more London after you didn't come Kakra.
6:44 is the time. So maybe I tell say, go walk around and was one year back. Major stories making headlines in the national dailies. Lumba supernatural now what I doubt about. Always proud to be associated with the newspaper headlines. So maybe back. After the go walk around and was one in the back. Jana pay free akumemo. Ani adie nyina mu kase twedi ampo yeda wase. Ismail Donko aka Ismail Abubakar Sadek. As a Hitman, good morning. I'm enjoying the show live on Facebook. And I pay Ismail so what you show now. Ismail, good morning. Some be at Rase. You're not filming man. Aquaba. Could you imagine? Na as an pay. Maybe I didn't know what dear. Yamiadum Bibia Boko. Bibia Boko. We are sure. Yamiadum Bibia fine. We are sure the Bibia fine dear. And who's your pony? Now, Andra, chairman for the MPP. Obia Bernard and Chibosi Akom. Eki chairman to me. Ekopie mo yoku na ho nsem no ISMP okuma edika no yemfa na ase manyame se wa me adepa bi ache yen wa hwe yen so ehu yemobo na yemfum so nyina achi no ene nso o ka ate asefo no de ye ka ho ti ye da na se pa na yemfa nchi anso ma ye listeners no efisade achi na ye babet na se ye di nkomo na ye tiefo na ntia Rakobna adwuma hu no nti yada wo masepa say de biada no wo mo ede wo mafidie ne to DLFM 106.9 na chema wontumi asem ne de ebewuram se ko krata na babon tinti se de tie be na be ka ho sense mandra nya asem kuma MPP ema yoko na chitafo wono manna ana akopie mu power national security ne Eurocofo office wono ma enya asem kuma wo manda anadwo be ye dum yenu nyina na amanfo ato santententen a na enya asem kuma kra mo so mo mpene ne ye nko o mo se Ghana mampene ehunhuna o mamanyu kuma etata won mu kurum ha yamye nim ni enkonka ne tina ko yen sempi na but se sini ya manendo a me nya ne nte se ne hododo no ntia na adwena mo de ne ko hospital chema no ntu yes on ne ko hospital and na se se de ekwan ya fa so na omo ka se Rambo style of intimidation because so kwam fa so mo peke no nam sa yem hihie ne ade entiendo anadwo no enkrebeto bia kiremu a ne lawyer ne endi apia kubi edebeto bia se okwaya sabia na ohun no enkoyi to okwaya sabia ndo to Rambo style sa na omo no mo ka sa na mo ka no mu na no ne kwam fa so mo peke no hie ka mu gidigidi nyasem kuma chese minya Ghana ni bio because they said the one we never be president inti minya Ghana ni bio Ghana for mu sorry o Ghana for mu sorry o abi before nyina mu sorry o abi before nyina mu sorry o ayamunti
Brother Mahama MC, the vice president da. Me my don't board so da. Me my DCO da. Me my minister da. Aya chairman na media. And I want to me campaign in mame. I'm me campaign in mame party. And I'm here Juma 2013. We just started the boom Juma. Buba ye ma topi ma Juma nyina. Ma count pa bi didi was no. Me ma count pa bi didi was no. Se be tia me ma school fees kra pa ye den. What I say, Muslim de mon start to my account so and you know na sabe me sika bay na be fa me ho. Major stories making headlines. Sammy be at Nasa Razame will be near Yonkwe. Brako Brameda say any akonya kese or de amame na yefa akonya we so edenchia e de aman na tiefo ni nyina say o mo afa DLFM 106.9 aye o mo kase fidie ba ko a wonom ente hu jai kra na Brako Bran sem na bambon tene so na edoso entiye ne yeto yebo ase etutu na asra ne ambasa e ma hu de ekoso e wo manim de bo moden na akoto ko wankrata ne bi na won saka bi na okankanya obehu sima hodo a edi mahim nyina ya hye ase na yemfa free the chronicle ko akrata do na bra ko bra obehu awanim ha na mo sem eye cocoa smuggling business booms on Votalic NIB for ne custom o makabom etimi akwachi nipa bi a wonu mu chiri ma akopie mu ewo Votalic ne so hono mo fra mantem aye cocoa smuggling pa se nipa emfa koko emfiri Ghanaian entukwan enkwa ma hoforo so nkoton enkwankwaje ho dwete ehunsu mpone fengo mbotom ndi na mo honta wono ma enya asem kuma mu chiri ma Ghana koko pa ne pa bedi dwan tukwan kwa monone a enam Votalic ne so no nyasem kuma musi business no bra ko bra mu aye de emu aye de pass na no ma na ma nyasem kuma kura kati edi ada so no eye de chronicle kura kati na de ho ma ne body aba kati fa to so miensa ene nine ene de saman ne bowe no eba bonten sanso mo chirim se Ghana man penin enani agene en de passem eye paneling rule of emergency ID group in Ghana no e kon kan pa o ti wo hwe eye digital na space no ne ma e kon kan kwan ahodo ya fa so di dwuma wa be fonten tan so na e boa pa amane ma kon kan tia yade a ene so be boa mo me no yetime akoya nim a kuakrata edian da so no eye de chronicle kuakrata yi ene de ho ensem aba emonteno esum yemonwuram ne enkopie mu ewode custodian kuakrata no ene so aba bonten na abehu committee a empenifu apaw se wonom na womontena oman Ghana otemuafo penin ya mame Gertrude Alaba Isaba Tekno ensem so Ghana man penin atwe ne dibre asensan no na ya mame mfoni da ha musim ena committee members ne mu bi nso mfoni eda hanom na ensema mo kan nyina ne se ne mema ana asore etia ma wanom etietia emafa ahodi esui na ne motu mutu de nyamya ne mukure na yese emema wo man Ghana titiriu ene amanyofo no ka ma de ahya se ema oba edibre wo mayimu a na ekese mema no eye wo mahi eye wo no motan ne senti ene ka ho bia ye maame Gertrude Alaba Isaba Tekno no eye wo man Ghana temuafo penin no Ghana man penin John Dramani Mahama efa kotikwan biada so etimi atata no apam no agende bedi afri nsem ede be ma o mususu se oye ndisifo ene kwakotuatua oman Ghana yasem di bia mu chirim se nyamianim de kureni de ekoso no enya de a efa emrakwa mu kura kati de ada so eye de custodian kura kata no ede ho amanebo ede apam Black Obra yembo nwura mu ewa Blekumanov na eho no mo na nsa betodwa chirim se wono mo assembly members na dwa waram kokwa pai chirim se mo kokot akwa stop MC ya Ghana ma pani John Dramani Mahama epese omodene ba chirim se mo bonjo so kram o madwa pa katafe to sonson ewo di custodian kura kata na bo amane so modwa pa efiri se waram muti wono ma make se no yato aba ewo man Ghana mu a ene anya hwe kura no bosome mako pore enum temni adehia wono wo Abrekumanov enya de a wono wo ma sebetwani ne ba ne sen ene ne de mo ho aye ha maye ma adwene se wono de mumpuntu ene mo hia se mo hia munti no mo kwakwa yi MC yo mo mpene ne mpene china Ghana ma mpene yi ene wani mu yada Abrekuma North asem members ne jimso mo kokot e de o sha koto so se be ya MC ya pese obo ne din no enya de o betwea ma one
anasa kyerɛ kora ho sensem so akwa ta anopai kuakrate de da so ne ye de custodian kuakrate ete ho amanebo ede aba mountain esom yentufa ne kopie mu ewo deed eye daily guide na daily guide kuakrate anabo abapam ana wonu mu kyerɛ mi sem aye ya mame alaba Gertrude esaba tekno chief justice kyerɛ mi sem ni tu a Ghana mampene epes wotu no ne de wo kyerɛ mu a enema hodo a Ghana mampene epes wodi ye nyina so gina so tu no kyerɛ mi sɛ sere eye ne sere o sere se kwa na ne nwanwa sɛ Ghana mampene sɛ wo gina ne ma bia sɛbe eye ne framasem enseni enye mfumsuo bi a waje ne mbom amenyesem akata na ne fra na ni na opese osesa NDC amanyuku no ma ekotuatua omanga na temu adwa so sɛ be boa no na asɛm bi aba de fa na aba ho a wɔn bɛka bi di ama ne nti ene otu sa na mo na sa justification de ba bonten ne de nyambia ne muniko no kyirima eye mockery ya de ye sede kwakra de mana ɛhɔ nsɛm ɛno so aba mountain so na bra kɔbra wa ne tua o ensema kɔfa ba ye ne yenua bema a stone boy ne nyuma obon sɛ ne manua ne kɔfa ba ye o wada wu jejirije na bra kɔbra kata fa toso mienza ewo daily guide kuakrata na todwa na wokyeremu a iroko arrest wontumi na asante matemu titenani edema the new patriotic party MPP osoro kokrokro amanyuku no aboa wosono senambia we mu bi enya semkuma na endoada enana nsa ne dikan ena iroko company foto nsa edefra chema wontumi se ne omepiem na omomi se bisa no nyama ba komienu bi efrisem wode matena se ahwe ehunu sem oman Ghana kweti kwan a yefa so etufu magudie ewone akwaye mu no chema wontimi ene ne mining company ka ho a wode ma sei oman Ghana atena ye bebre na ene akwaye ne amanvuvu kwa wo mayi mu a enya de konkanti ene ne nansa chema wontimi de no ko kire ye ene ndra so empanifo hye ne sei onsanfa ne ho mekire embre to so mpire no na chema wontimi ko no bisa ne sempi na dono ankasa kra ne semtrefo be kasa na nansa kire mu a wonum bisa no de dikan ewo mining lances awanya e de akokwayem etu fumagudi a wo se yensase chema wontimi be ka kire Ghana fo se no nya nokre de temi no nya de awanya license a ode se kwaye bia wo manyim afin so mu kire mi se kokobot sika bi kogu na kantuma nya sika kuma beye 50 million Ghana cedis sika mu odupai mu pipa de se sebe eye mase badwa 14 pampa wo krema na mu oden na so chema wontimi e be ka se sansensem so nya nokre na ndrada emno kopie mu ewo eye national security film ho no ma na ne re company for eto nsafre ne secretary hwesa de aye ne won sem ne ntensa bana sabe mpanifo ase abone jaja kwa ye nya wokwa tese beja mu akokwa de anya dwuma dambo modin akofa ka ene chema wontimi aye ne oni ye grabo ni se ne kwepa secretary ne sheke mu ne oti do na mode na esene no omo na kopie mu ewo rekofo aka chechirem se chema wontimi de mo ma ne kwan na ase chena ama ne nko evidenensem ne se mo modin a ade ne kwhye ba bi kakra de mu ho ekwan wo do no befa so na na motu a watu a wama omagana asan na chiwo mpuntu no mode ne famra kran so ne no ene koje ta ewo rekofo office wakra ba parliament ma ye yasem kuma MPP amanyuko ne chirem so mo mpere ne mpere chena aden ya to abawie MPP amanyuko echim so magya tumi se about no madin kugo Ghana mampeni John Dramani Mahama ya de omansha wonse na bumanya obaya ene sebe MPP amanyoko emu ni pebi ombesom wo menya sebe omunya pane enka hwemfanhye mu chema wontimo to nsafra ne wanwane paye ne ba ne se nende sa Rumble Star of Intimidation motata no moche no na motete ne sa de adani sende mu chirim se ne ye nchede Obia da endra na dwopa rokofu aka che de agya epantoma ne ani bre ne mumuma ekoso no enya semukuma kra daily guy kwa kratai ede hwama ne body aba chema wontime na nimu nya sede kra o hwe na nimu a na wira huye pass entimi ampa meni ya saponyom mi ampa na meni mi ampa odisika to mprada enene me desikachi chema wontime na de na nimu nya fe bra wo fast na nimu nya fe na wira ho pa na yemwangura mwe na akopie mu ewo oka kwe central wonu ma se bedwane krachi ni ho ofepam wo fast we ma se bedwane ho ofepam Patrick Yabuama ne foni da adam sei ana wo kire mu a
yanka envanchre oswafo no ena wo hwe o man Ghana ye hone ne ensem so John Abdullah Jinapo omu chire mu a papa yi enkontompo pa na hye na frumu man obeka kire Ghana for say ECG for containers bebura pemba ko ahamiansa ne adonum de boro ho no nyina da enipa bia wia e wokurayim na mo de o nsa e de kire MPP amanyoku na banda de twa mu so amu kire mu anya no kura da yenka kire no ECG container ba kumpo enya ade ahira hwe nyina ye we na da opeso yesa no score political point opeso ye BP na mo digu MPP amanyoku na ni mase na Ghana fo nyina hunu se be MPP amanyoku no be bo Ghana kro no na se be ye yankopon ya dom na mfimpi mienu ni eduonu nwatwa bato no du a wombeto aba esan de te MPP intins amane ba hodo a soafo na hwe manga na hone ne ensem so Abdullah Jinapo be kan ye no o kire mu a yabo amase ye montungu babi nokura bi anim na da ne nkontompo e no be ka kire Ghana fo kra ko ka te edian da so delegate na do ha mane bo e de ba no pai yentu fane yenkopie mu e wo de Ghanaian publisher kwa krata no eno so babonten na o kire mi sem openipa wa ben pa e wo kwan hodo ye fa so ejeje to e na afin so mna so die akasa e kire mu Ghana mampeni John Dramani Mahama e na afin so endi samajokui ade e beboa na omen yakoye nim na bibia kwa kama na to jeje nso obi adi mna so ne sem wonu mamade ya hunu so mbe use technology na omde ya enforce tax laws no katafa taso miensani wo mu kire mu a wonu mfa abefo kwan so na mo mfa mara kwan so enhye nipa neto yentua na sabe ye de to na kyekere wo man na kobase ye betua to wo mayim na beye ehun nsem beye kana na nipa ketua bi na betua to man Ghana mu a ekoba ne se no nya de bebo akra ne sente otoso srada Ghana man panin enfa befo kwan so njeje to se beye nipa bi enkonkoti boat efise Ghana egom sese no saban fa nipa bi so nko je to a okwana se sika na tete Ghana nipa no timiji 100 cedis na o de 30 cedis akwa to abanka fesim na se sika na nipa na beje no wayamma waye se twem na sika begu no botom na Ghana man de sika ne yensen ka bi o chimzo ko piemu o echesene Metropolitan Assembly ni DC impenifo bia ka che sika o majeje adi ni man mu nya asem kuma ti Ghana man penifa be fokwa sika ne sika ne kogu account man de sade a tumuda dada na eto no mobeje nanso kitua bi na monsa beka nimpa bi bedi dia mi wokurum ha ebe ha dwen na Ghana fo beka na nansa beto dwa kire mu a Washington DC US Mountain so embassy ho no Ghana dia o mu kire mu a empenifo kwa kotum oswafo no ena ohwe man Ghana na mano ne kita wudi so no kura yen so no oswafo a ana se mase bedwere de ma da hia wonom ewo noton egwo fermentem Samuel Abrakwa me anka same wo faase o kire mu a kataso se bi ne achesane mafon bi akoso ho no munti watum kura na no ena mase bedwere jim edi gina mo de ma da hia wonom egwo okwa central ya Patrick bo ama kire mu a na wo pa Abrakwa pa krachi we die omo kan se kasa tenten se bi ntoponko dada na se de na wo position na wo kasa ye de echesane ye oswafo hye obotom se ye bo mmade ade ma wa uhu boto anu frankran hye de wasapam Ghana for embassy eno no Washington DC ni bo mmade na bie na jai nsema hodo akeka no kura bia de mu no wensi ya Patrick bo amansema waka ede afa Samuel Okudjeto Abrakwa hono no yentu fanko piemu egwa the news center kwa kata na ba ana omu kire mu a SHS selection ends June 6 before writing BECG na Abrakwa braba kaya akane no na ka omayi mu no ye mofra no awomukọ omukọ akwatwere BEC ni meteje JHS fo no wono mudi kan echusu schools a wono mope omoye ne tentem sebe ya omomode akwatwere nso hwe ni wi a na obi ahu suku a wonya ye ne mpenifo de won hyehye de abasai we de animanim yata emofra no be hye ase na nsenya ndra mpo na hye ase se schools a wo pe bia mbomode na hye ase na ye selection ne kama na mwawo nyankopɔ ya adoma aye homa bosumedi adum June 6 na bibia ba bonten bibia ba wie ye kura antika kire wo ba se owo JHS na nyankopɔ ya adom na wo form 3 na bokɔ akɔtwere BEC nso hwe ni bidia animanim yada efrendra da kwa nyankopɔ ya adom a aye homa bosumedi edi anim ne da etoso ensia mekire bosum ensia ne da etoso ensia June 6 no bibia ba wie ye se wo ba na ntimi anyi suku a wo pa tumuda
enya de mpefo ba no kwan ma na atumi aselect school a opa no ho sensem atimi aba e mountain eso na bra kobra yenko yanim na yemfa kuwakata hudo we nimfa entu yesebo a ensem de epi na the new publisher no so abonte chirim say Mason UCG containers story was a big lie. Minority chase energy minister maka ho asemti yenkosoa endomo esuko papa bia bi na chama untumi sanda ha bio na black of macro kata na the picture de buy no F papa the new publisher no oh DJs gibi why dey nyina nyame nhira wate ame nhira pa na ode abeto no na hwe chama untumi a black of na hwe na picture na da ho no na hwe wa folding arms and ode ne sade agu ne bobo ne nsa sese bi obi a pneumonia ache no se onum pneumonia yade na achi abahu se na awate agu so wo ho popo saa we ye fa na ho population wa mu kire bi na aka chema wuntu aje se ne ho adwiri ne papa se miampa na meni odi sika to mprada nka me ankasa metumi di gold bars ahodo kwatena television so magana fo nyina hu se me chema wuntu me odi sika to mprada me wo sika papa wo manyi ma se be ka sika fo Ghana ha no ma me ni pakuma nansa ne de Ghana mampani ama Ghana fo nyina hu se ne me nye Ghana ni bio minya Ghana ni bio o kire ma kwa de na faso ne ho adwire ne papa efize wana so ho da ye da senko no ampa disika to mprada ka Ghana mampani be ni sei eye ne ya pam yentu fanko piemu ewa the daily statement the daily statement ni kire mi sem Akumia takes on state transport corporation boss over fruitless propaganda. Okay, propaganda. Akumia takes on STC's boss over fruitless propaganda. Na Akumia kasa na wochire mi sem. Wo hwe openipo no na da eye STC eye wonom company no ano na wo hwe na motobia otu na sa fruitless propaganda na mobia otu ne nsemi oke kanze nyina so obia. Wadwa papa obbo na adwen ho de a kire na ehon sensem no nyasem kuma kura wadwa papa sensem awo de kade gida ya miane mu kure ni eye fruitless enso aba sabi nyina so obia nim roda sema ha adwen pam na edubu ahen has not requested pre-bargain eno so won sema ba aka no panipa no da eye signal villa no na okire mi so no onka nkire obi ase wasere obi a ono agasa asem na mo da to no so no sika mo kire mi se wadi ni mpo kire mi se bi ni nyina ye nsem a nukure nim nukure ba kokura mpo nim into no nkwa pa obi a chew da bi ne mom atani gya na kire mi se ne nkra ta ode kopie mu ho no ni nyina mmo ano enti no matu asem na hyeda enti munya isem keke ka se wo pa chew na da do se nukure bi anim ne nukure ba kompo enya de biom na bra kobna eyi opanipo da insentrefo nkaboma eku ano abet komna jonfo wo fa se wa ha and our Muslims abet John 4 in motion for second term bid as GJA president first nomination. What fast so was Gina Bill? Say Ghana and Central for Krumun Santo Abamani Bill, non San Coso, and Medi Yansu Krum Hanum, no boy, you man from Ghana. Over to Amanana. I don't know, you be the home come. Sir, a higher crown. To be the home come. Okay. Young folk couldn't work at and that's why daily graphic infantry and sebo. Na you media can try to aswa. Ochiremwa GRAs through to signed on businesses low compliances amid revenue leakages empenifu adwa papa wan mu chirem said 2 years after yivat no Ghana Revenue Authority for my through says been nanom nante achire nante bibia ko se nya kodo me first on be sign on businesses na nyama tumi akon kan je to ma Ghana ko ene wampunto mu no no ma hwe hu ni sem emra be ya adwuma na toje je atuma kon kan na sika hodo a enwunu guo keke e wo toje je mu sika ndo mo jije na so bra ko bre nkwa ba hodom nipa ketua bi na di na o mani hu na mane ya je adwuma yefo aketua na moto na nipa ketua bi na di o mo kire mi se sali keji se no bepem ne Ghana Revenue Authority for dada na entipemfo nya bibi emfanfo akora ka tade won sensem dia ban sem de dos nso bra ko bre yenyira we so na yemfa ko aka ta bo so dwumade ni mfense na dwumade ahodo aka no ni nyina da entwa so okay so maybe me da say shamak Israel Yehowa elahenu Yehowa ekat we ahata et Yehowa elohika bika luvika uvika naveshika uvika miyodika tode yasach I was in a time
Tabe na mensumenya basha mechi. Na mensumenya ni je o mawawe mu. Akos, na last time I went to hospital no. Na was it the important na yewo? Was me tube no mu asi. E na fibroid nso kakra. E na say, ochina say. I feel cry there my bre. Surgery so there. You don't need to undergo any surgery. Dreams Fertility Clinic. Yeah, Waterma. Community 22. Ekuta solution ni nyina. Dreams Fertility Clinic. Ane, wadi mfidie ba hwe mogya ne nipadua mu. Ehuna de property. Yeah, hawo. Na kire aduro kura. Wonfama wa ebem wanyem. Wo mu ndonya chemicals asem bia wo. UK and New Zealand. Abrofu bia wa biye wo habamem ene ye nduro no. Oyo ba wo tube mu asi. Wonyin sanya no wapon. Wo bra asizi ana emma kura. Fibroid, irregular menstruations. Tese bibia esi awo kwan de. Dreams Fertility Clinic. Watele na ye mema nso e. Wo sa low sperm count. Be ma wa ye mbre wo mpem. De ntimi nyina so. Ade ma board ya so ana kudam. For Dreams Fertility Clinic 0597 225 389 and 0599 555 220 and 0597 225 388. Minia femme waso ene wo mre kakra na menka Diofosu Plaza Hotels one semtia one trail se wo pebe bia ye meetings and conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels were very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pebe bi ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedua mu nyina ba yo fam anom dia menhwe be bia se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Mrs. One Trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, on Mikawum, Nebe Sheku, Amoniaje, Echegusa, oh, Diofosu Event Center, Diofosu Plaza Hotels, the Dime Papa, in the dear Buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdrie dia. Ya bia ya punama. Afe ye wa 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wa busfia abetinem for a limited period. Afe sheshe Diofosu Plaza Hotel. Etra kwan ewo obotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ye ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa adenta. Ye ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Mpenifo kayo say yade ya entimi pa mini ena kidney failure say kra de liver cancer so abeka ho wo se wo liver ene wo kidney ena wonte Vigdank Healthcare enka Vigdank Healthcare eje 100% natural medicine esa wo liver ene wo kidney yade ni nyina wo se Vigdank Healthcare na nya nonko fatty liver, kidney stones, hepatitis B and C, hepatomegaly, any high cholesterol, protein in the urine, afa diabetes, hypertension, prostate enlargement, hydronephrosis, and pyelonephritis, any yadia hudo pi. Vigdank Healthcare, na eba nimfidie so dia ene woboa, wo ultrasound scan, na uko wo lab wa na ube say yes, baby yadie ni sebia, efidie ni be yino aba. Ene, minu aba, dia wa mamate ne nedai, menye ni daso. Me say dia obe ya ne se obetua na mon. Vigdank Healthcare, was Spinters Road, Coca-Cola Runabout, Fidelity Junction, Standard Chartered Bank in Wachiripe. Wo dia free 050-266-1346 and 0549-951211. Vigdank Healthcare na a healthy liver and kidney for all. Hello, wonderful people of Ghana. I bring you good news from the hub of DLFM Limited. Are you looking for an iconic legend to grace your events? Then look no further. Daddy Lumba, the one and only, is ready to perform. With his smooth voice and captivating stage presence, he will leave your audience in awe. From corporate events to weddings and parties, he will get the crowd moving. His music is a blend of highlife, Afrobeat, contemporary styles appealing to all ages. Don't
Don't miss out this opportunity to make your event an unforgettable one. Book Daddy Lumba today and let the magic begin. For more enquiries, kindly call us on 0579 284181 or 0574 986818. DL Events Limited. We've got you covered. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. 14 minutes after 7 a.m. here, and this one is coming from ECG, Electricity Company of Ghana. Was one hour whatever. And then Patemo, Muntina, Mushenso. ECG will undertake planned maintenance works to improve service delivery. Nyami Aduma Wachina, the 29th of May 2025. If you're not on Kono, Kopem said no me and Sabebo. Now affected areas, Shama Newtown, Jericho, Tema International School, Don Bosco, Bethlehem, Sebreport, White Estate, MF Estate, Afienya, Goshen, Bechley Chiefs Palace, Tripoli. Nimbrano no bronoa akeka ho ewo tema ne mpata munti no way from ECG wasamuntie na monhye no so nyame adoma wo kyena efra no pa no nkro kopem se no me sabebo no obedu nkane na afi waye maintenance works ewo honom nyame adoma wo kyena kro na maintenance works bekoso ewo mayira afiama dunyo oso police station oyibi adenta barrier adenta SDA and surrounding areas no ECG say maintenance works and a warrior. Now, Nyami Adama Wachina na Obedumun Kania, in Sawan prisons, Dobro, Hebron Township, Media Township, Satellite, Kuntunsi, Pobiman, and then Bronoa, Akikaso. And Muntie, not Munshaneso. Was it in Susansobi at the Babiano? We are so sorry. Wabon Homodia, Swabe Nafi, was several Ghana for Yepa. Samabi, good morning. Good morning, Black Obra. And Kofi Taylor, so at Kofi, good morning. Good morning. Bibi Aboko, dear. And the pay in Komoka Kranafi, yes, or minor, be fun and to my pa, a friend. Some maybe an appeal command me Pessi, dear. A dear Matina Adrian home, and then I see, say, Sadie, ya, a bebo of my Ghana. I don't near two or memu, Nen near ma, Yanka say you produce who krum hanomono. I see an engine who krum hanum. Which are made in Ghana goods. And you ma ye wo krom hanom. Products are you produce wo krom hankasankasa de yempe. Na mom de fra ma na neighbor na ebe krom hanom no. Eno ne ani je ho. Eba sa local producers. Say and won fa no. We asem a etete me ha me. Me dadwen pa. Me dadwen nie. Sambi kwadwo asem ha me etete me. Product a wo Ghana hanom which are made in Ghana goods. So will be transfer produce bibi wo kroma no de yempe de aye wo kroma no no ye ne nji wo na mom de fra bonten ba no eno na Ghana for you support it. All right, sami ma minti Black already can make that say na ye nche na T4 no na ye mom akwa ba bio Michel DJ Ghana man na afi ebri jankama senior Tommy na afi so listener ba konso ewo Christian Village also tie pa or the dollar ya ejiwa na Black Obra ansa na metie si o topic ni mo no tew e wo chema wontumi case no ho because I asema sisi Ghana ha na obia na sene abasana men touching on that case no just 2 minutes pe na memwura ye topic ni okay ade ba ko a ase oman ye koye ni mo ese ye hye no so ne say Obia ni wa ehese ye man bu mra so e wo man nim edikan emfa ho no obobre ene utumi ene ne ewo ye nhye ne so se ye pese Ghana man no eye o man ye nyina ye pe na ye kra behwe se de amama ya ho do obi atwa ye ho ahia ne abrofo na man na ye ne de a ense se ye ma ho kwan
na obi ebro mraso ewo manim emfa ho se we yɛ timamuni ordinary Ghanaian anasa mnyoni or politician adamotu ampanifo tuo se o ma cheche ma wontumi no one intense amade abono no mu pa ndedi market no mienu kire se chema wontumi ede ni machines agbawura kwayem akotufu magudi ase Ghana ye kwaya ye gya to honom de gya nkyiri mase ne pasa akoyi yimu sika akọ ede hwe ono nkuto no ho ene na busua ema Ghana fo ehuna mane ese yensu ebie nso mu kyerem se cocoa board sika bi efuro makogu na account ma sa sika no na nya de ese chema wontumi sa sika ne nsaka eno ene nima mienu aba abonten a abetodwe kyerem se no ho ntansa na mpanifo de abono na enie sensem ne ye nokre senya nokre ade baako a ye bestrense be hye ne so se ye omamba no ma bi ho no ma one edikan yemfa amanyosem to nkyan brakobra de otie mi ntie mi ye we don't do politics here yemfa amanyosem ensi nkyan ne yen deal with issue no said ye tie pepepe ya meyam mo obi kwan ema ne mumra so wo manim ensene wo man Ghana mra se wo fuma said ye wotie be ne se mra ne no di ne said ye tie pepepe anemotu ampanifo tuo so obia obefum Ghana mra no ene ne nie no menim mpanifo ya adwen ubia obefum Ghana mra no wo ye hwan kura se mra ne chew so wadi Ghana sika yenje wasai Ghana japade Ghana oman no wafa bibidi agu botom na oman ne kwa ahokyire ma ese ye yire wo na mra ne udi ne se de asie pepepe emra kwan so but emom mayamfa manyosem nyeden emmem memahia asem no right yamfa manyosem chinchen ni yamfa mra kwan so pepepe na mra ne nimpa ne ndi ne pepepe na de bia ye Ghana de a nipa bi akwahye wono moto a oman ne huna mane de bra akobra minhyiraba oman ne kanko ne ye die nti yenya manyosem chinchen yen deal with se de tie no man no hunto na nya ne saa de bia da ye bekoso ahuna mane e wokurum a nimpa bi ho no ma on be ye untouchable ekoba ne sanso o man ye nkoya nyim se de ye nyina ye den ye penom medase now back to the subject yamra ye nkomonum asema da punu suei emu oden Ghana ye yoman a ye se yaje ye mfa ahudie ananya sa yaje ye fa ahudie kwa me nkroma ba bia wo bia no wanu ne ho pa se opere ne ho je fa ahudie ma Ghana because anka wanye a ka sa atena nke bia nka nanim beje ba bia wo bia ne kra e dia awerho se na me kra de ne ka me a me kopere me ho kwaje fa ahudie ma Ghana fuyi because ne wira ho ye pa ene say omana yetimu no ko man bia so wa ne hyehyeye na nsia Donald Trump baaye no there are some countries bi ho no mu a o de o hyede ato o mo so ne ma hodo bia o de ba ne country ni mu a wa import ho charges the amount bra ko bra nko Ghana volunteer ne yewu sa wo ye Canada wo sa wo ye hwanyo ne ma bia pese odi free woman ba ne ho no mo beton no wo de tax ahodo bia gusu a emu ye du ne ma pese obefa ne mu be ye du amount se be ye awo no wontumi mfa one ama ne nkwa no ho bebre se be ye ono ne kurom ho de no e be kwa nanim na o manya sika gu ombotom ye mi se ye man Ghana no so se ne ye kono ye de ne tisen ye Ghana ha se ye wo GTP anamebwa se ye Ghana dia sa akostomo Texas Limited na wo ho ATL e wo ho yo so mo ye ntoma no crepa okay me da se pam ukokumase a menhia south ene mem ya hodo pi even Accra hakrebu hanom ye wo shops ahodo o mo ye shiw empaboa a mo de leda na eye e wokuruma ana yenya bi wo Ghana empaboa wokuruma ehun nsem te sen niema ahodo a eye indigenous companies a eye o man ne dia ene nipa a wo mo wa Ghana hanom a wonum ye nnwuma na nkese se ye bo ho ban na eni ankasa ye ne ku Ghana ni adwuma a wo ye ho ne ye nyina ye promote no man ko na dem no Ghana nhyehyeye ene nyoma bi ye di gu akwam ne policies ne mmoa Ghana ni a wo ye business okuruma na mom eboa enipa wo fira mono ne aba we are rather promoting foreign businesses western world of one ye promote o mu business e wo kurum ha eja Ghana ni de na empenifo asesa be se wo yira wo yira fi wo kurom hina ban a wo yira wadwabo ase
na na mo a Ghana yetu no wo ho Ghana na mo a yetu no ye de ho na etu asen mu na ma ni dachi kapre Ghana ye ni dachi ba akokra adenti ne yetu oman mu ne yema kwan ma manfo se sa wo mo ne ma fi ama hodo se be hye oman mu ma na ne ma hodo a Ghana ni aye okurum han de ye ne ye de ensesi ye buka se Ghana ne ma de nyenti ye mpai mani free ye na Ghana mufu anya asem kuma okurum hanom ne ye woni yankasa Ghana ni emo a ye dua ne Ghana ha ye kan se local rice okurum ha na Ghana bi pe bi atwa aye nsem pi wo pe Ghana emo a eden costo na kohwe emo ahodo a atwa ahia honom ene wo spaghetti rice nyina wo Ghana ha aka kro menya iPhone ayi rice e wo Ghana se o mahunu se brand ne ye we ntie no ma no betopa iPhone rice enche beba wo Ghana yenye serious bra we are not serious ene Ghana local rice no eguo upe bi atwa wunya Ghana ni dua mo a ebeka pata so obi amfa nya we because perfume rice ena Ghana fu atu agu akire ne Ghana ni dua long grain rice long grain rice ni akofa bi de free Indonesia ni amama huduo bi so de abegu krom ha na Ghana ni dua ne de aka apa so asai ye nto Ghana ni ye adwuma ne niam na yese mpanifo ma wo mani kwa ho ne ye promote na Ghana ni nya sika na sika ne tena krom ha ne ye nyo ne ya ma China for no de omaniam na ba ne ya to ama mo de sika na san kwa mu krom na US fo aba na omo business no ebumi na omo nya sika na omo companies ni nya sika na omo de sika na kwabobra e wo mu krom DLFM 106. Na Ghana ni adwuma no ne ye gu ni set na di politics Ghana ni abi adwuma na obekọ nanim no essence wankoya amanyoko ebi banti amanyoko we ba ni wo gu no se ba ye onya akon mpo nso de bi no ba ye politics kura betu na frade so ye nim de yakoso wa Ghana ha MPP NDC sa na mo ye ni kura yim so bi ye pani bi amanyoko bi na ni business e ko nkane a oye o mamma pa na se ye tanda chi ni ye nye oye party we banti se ni business ne kwa nanim a obenya sika sponsor party no ahwe adachi won ba betu yan enti yengu ni business ne ye gu no na obi o yama no ni ya boa no na business e ko nkan ye di ye ho aboro empenifo se sabia boa aponche okọ obi dan ho a na ode nachi etwitwiri paint ne saa na adwe ne se bia wo se efie wura dan no ho opepa paint no o ha fe wura onim se sabi na chiri wi e na otutuguo o pra na ho enu bi na ye de ye ho okurum ha no abro ne beye ahye Ghana mpanifo ma ena afi so yenso nso ankwankran so yeso ye Ghana fo eye omamma ne so ahye yetirimo mma ni nua Ghana ni ade so obeto de apetampe kakoto mfa ne bo onye da ba koto amano ne de ade ntine se ye ne saa kantanka tikrom ha ye cars e wo Ghana ana meboa we are not in any way yenye business mo bi nanso Ghana company e Ghana ni dia kantanka te Ghana ha ye cars ahyen wo kroyim. When was the last time who said Ghana minister and I say MPB da kantanka cars ni bima o promote da back of when was the last time who be so man penny be about what take kantanka ka ni hyen mu bia wotwi el promote say Ghana ni ana ayenti ye nyina ye mo na ba so ne ye promote no so nya sika no nyere ne ho nya adwuma ne ye ne sika ne ntena o manyim so fi say kantanka wa o man bi so anka Ghana ni be kwa akotoka ne de abakuru mu a but essence o ye Ghana ni nti ye mpe Shemo kasa hodo a papa yitumi ye hihye ne krom ha Ghana ni bia mpe Jampani fo ne empo omompe Ghana ni wini kente san company fo yan hyehyeye na Ghana mpani fo yi fra bi eto bi pamhye wo mompe ubehu na sabe kwakwabo coat awia keta ban no ohyem na ne hu fifre sese bi funa ya deda no e wo krem ha ya boko twintwan penifo no na de no de odi ache ne susua de odi animu ne nante empenifo amudi o man animu no ba bia mode ye kɔ no ɔmo se empenifo se ba bia pane nam ɛhɔ na homa nam ye sua mo nante no ɛsapa be na mutwa to hɔ no mama Ghana ni se ade we ye Ghana de ye promote na Ghana ni ne temamuni so ahu se ye de ye ni ye ntie nyina yenye na o man yenko yanim DLFM 106.9 ye de ho abro na nka mehwe ade mu san company fo be ye policy bi
send yankanya hwe every Friday bia parliament Obia Shagana ye pamo niama ya Ghana niama ye ntade African wear nanka mu nyinam de akotena ma bedwam ne ma promote ye de kente mu kwa adwabo ase na kampanifo mafura kente mo hyehye niama ya Ghana fo de na mu promote bi da bi da de mu nim ya taibo bo mu minim kwatena ho wagye adam kutu Ghana ni niama no ye mfa anya hwe even ye didie mu mpo ye didie mu niema ya Ghana niema ese ye promote no ye mpa bia de ye nimu na ye ene ye sa ane de timanyim na ye ne ankase ye ne ma beboa na oma no sika na tena krom ha no ye mpe ene Ghana nkyene ye bi ye nkyene wo krom ha Pambros ko okwohwe ye tu nkyene wo Ghana so Ghana nkyene ye mpe ye tu nkyene wo Ghana nkyene ye mpe ye promote ma ne nkonkan na Ghana ni nkotobi ana niema ya ma no ne dia ene yatu aguso ene ya bohu dawuro ene ya makwan sa na niema ya Ghana ye ne ya de ne nyina agu enya me nwanwa se ne unemployment ekwa nanim wo manyim efiri se enwuma na ye o man Ghana de a esesen company fo ya hyehye pa ebo companies ne ho ban ebo Ghana nwuma ho ban nanka etumi fa enipa ye mu adwuma no ne nyina da ene ye egu ni kwasibloni ba de ope na oye ono ye na adwuma enye wo na ba kire ndia onye enipa ope na ofa na adwuma ye misa ye ho se money companies akese wo Ghana ha na man nye o man de no Ghana fo se na wo mu ye adwuma wo ma mu ye expertise wo ma mu ye mpanifo mu gisika kese nyina na o man kasa na mo pe na mo do mbetena ho wo mo di 30 de o pe na mo ye e wo krom ha go to money alias akese wo mo companies enya Ghana de na kohwe Ghana fo mebu na gu omu nya adwuma ni bi nya wo krom hanom na so fi say money companies akese bi wo Ghana hanom a an company fo betumi de adwuma ni bia ma wo mo aye na nso an kwa ma no bibini adwen eye ne ya nduwa mpene ene wo Ghana ni pa be ye de enkobi mefa nkodi ene ye ne wo kreyim yam promote ye de Ghana ni nyuma o mo ye no enam se ya makwan ma obia de ne ma fia ma no ne banti Ghana ni de ne ye nto enso kwa ma hodo bi so policy da ho bra kobna wo boa kra hihye wo honom ye woni ma hodo ye makwan ma wo ye obi afia ma no ne a wo ton nyuma wo ho kwan sa wo ye ene ne ma ye ma wo kwan ma wo nye den wo nye no na ese ye temamufo de a ene twa ba nyina ma no ne fo abaji nyina boso okuruma ana meboa yes nyuma keten ene nyina nka ese ye temamufo de a na omo ye na sika ne tena kuruma no ya gine nyina Africa na ni nsem na de ne nyina ma no ne fo ne beje no unemployment ne nkoso mebu na mu nya dwuma ye no enko nanim enti ye besre Ghana mampani John Dramani Mahama wo ba yegusu ba adwumaden ye bo abaso ugusu ye de obetuma ye bia nyame nhira wo na mom fa policies bi gu akwan mu sese na agenda ne se resetting o man ye na foforo ananya sa resetting no o man ye hyehye na foforo enti ehwo no so mu ani nkwa ho niema ahodo a eye Ghana de no ye promote ma ye ni nkwa ho na Ghana niema no yanka ho nsem yema ye ni akire mu mpanimfo no mu ni kan enye susudua ma Ghana timamuni no momfa Ghana afade enya mo ho mu ni Ghana nuane mu promote Ghana ni yeka mu ntobi nam kakanta kakasi mu ba na makodu tobi na nka ministers ni MPs ni ya government vehicles nka ye no bi na mu promote a saka ba pe benya zika ayere ne ho aya adwuma ni bio na nka sika na tena kroma enam sam pese mo kofa edi free baby se ba ya ejawa ni twa dada ya telefon benya wa kira krono be kwaso nti say ara meboa eyesa asiyizwa kakra obenya boto mbetinti ye beto no kroma de anya adwuma han de oto ne ha e behu bibia pepepe anya adwuma kra ye mfa mabro ni nkodi wati ase ye kira o man sa enti ye besre ya man na Ghana businesses egu eba ne sanso emmoa me ye mfa ye ho nto abrofo se ye se yage ye ho a yage ye ho enu nti na mabosia bo ne yentumi nyan no niema ye de na ye promote no na mabosia bo yentumi nyan na de awre ho ne se Ghana ni ye free ye mema kwaje bosia na krasibo ni kokko kire ye nse afi wei wuntumi mfa adwuma ye fo adwuma na mo mfede na mo yem kura nhyehye mo mamo enam ye businesses a ye promote nti mo be kwaso akọ IMF akọ jebosia saa na mo ntumi so mfa workers da hwese nurses a wie school titifie over 6 years
Ebia wiye suku aye nurse ni. Eburu 10 years wa Ghana ha. Onya adwuma anye. Because makwa akwaje bosia. Man promote Ghana adwuma. Ema man na nkore ne mesika na ntran ha nti. Makwa akwaje bosia. Ana aburofo na ka kira mo se bosia na mo agene se be ye beboa. Na matumi atwa ya kanti. Mo fa workers adwuma afi wo ya muntumi nya sika ntwa bosia no. Mo mfa obi adwuma. On employment ekoso okruma nti mo mfede. Safa hunde na moje man na so mfa so ne sen. Se ebeji fa hudie na aburofo ne manko an ne yede baye ye ho wo mam ha. Na nkuto ne ne bedi akire dia na fa hunde na moje ye ne sabe mpanifo ase aboa no ne takra na man ho ofe na ntakra bon ne de afrehye kwatere kwa anka munya ye ne yenhya aburofo na se ana meboa na kanya sa gom se be hya aburofo na se ne se ye beji ye fa hunde ne akire no man me bi wakọ shop okura wo tade no nipa na oto ade no be kire so oh your foreign one wa ha and your local one wa ha and there should be policies a kire se Ghana de nko a and was here to me promote me hu se zigibi ne wura ho ne wura ho ne wura ho pa because brako bra se ye bu nkompoko ye chi na ye hwe nhese ya ye mpanifo de gu akon na se de na mo pese Ghana manyi ye na de Ghana ba ye sese na brako bra me se wotena se na wodwen a ye mpanifo no so mo ko meboa be bia manyina di de mo ko ne mo Ghana dachi me ye de ye ka the next generation and de bia da so yesu na ye ka na enye no enye ne Ghana ni a enameke say no ogo primary school owo JHS mebu na fi no masi so nwade ye afi no be wade abegu o ma ne dachi kwesen ne ho nkomo na ye die ye onye na o enti yensra yen leaders no yensra wo madam ikotodwe egu fom mensegu mensayem yema niam ye o man die ne yani nkwa ho ye ye ne ye fantifo ka se me o se waza ye na wala na ye so what's here wa na ye obi ntumi mfiri baabi ma ye Ghana ye mayo ti ye niada bedi manu sima kofitela abu awura mu no bra kobna me pagana mpanifo chew there should be a policy at least ebetimi yama minimize niam ahodo a eframa no ne ba manyimu sa over dependency on foreign goods no edoso yenya policy bi na niam ya Ghana de no ya ne nkwa ho ne yenye ne ye yem promote na manyofo ne nya manyosam kankan ne nto baabi Ghana ne ye business a manya nkwatata na sesabe oye amanyoko anase bi banti yengu no enya de beboa o man that ne yem promote ye ne ye de sami bi bata mo bi so nya vision opese ye Ghana product na fi what home processor wo ye de ne be fam ne ya betwe ne ha ne ha kra no na titi nipa na ne so kra ba kwa no obi fam no ne abato okra wontua bi ontua tax okruma na tax exemption ya yi oh to na ketua bi ne yema ne tua so ne companies doors na Ghana ni ne de na o ye ne kruma na ya sesa to pempema nkoma gu so se be ye be gu no na ne ho akire no and the company eni pa bia mpese mabu o mudin hwe companies na o mo wo Ghana ha pa kwasi ndi onum awu ze na adwuma ne nyina gu banks ne nyina gu na nka wo kwa kurasi bia hwe Ghana mebuna na ofo mo adwuma ya gu ne nyina se to wo manyim Ghana ne ya adwuma amanyosam kankanti ya mpene onya tumi gina so a wa hwe adachi bia no ba baji tumi nti ya mpene ne ya gu no Ghana mebuna mo ma ye nso de ne nyina yan kan ye ho bom ne nyama ya mpanimfo no hunu ne kura no na de omde ye kuruma no Ghana dachi e de sanim 37 minutes after 7 a.m. here Opambo baby out here no pay Etiapa also with you show no good morning and confirm out COVID good morning good morning Hitman Michia baby Joe also made in Ghana Ghana has it here Hitman my grandpa may experience any our baby you know Ghana has it no they be make say from top to down your problem from Penifo to Timemufo Ghana has your problem and yeti chrome ha say na na ye matches factory meboa achemkede meboa maintenance culture poor government and support it inti yegu matches cry krefra mo no ne matches cramp na nipa ebe pa keke e dia soja na ye krefra ma no ne abra ye chrome ha ya na ye twa timber export you no mo de akoye matches de abrain chrome ha say na ye twa koko no mo de akoye milo de abrain. And Hitman, Ghana ni wo this perception say Ghana ni na yeah there, then there is a problem.
me ton ye can say feels natural oil. Hitman, could you believe say before ansan will be purchasing obizam say now wine ye wo koye we he say me na me Ghana ni na me ye na say adwene ete na me de aye no o problem ohu o problem cause onim say Ghana ni na ye dia ene enye papa but say broni na ye dia e good and yeti kroma say bibi ni ti kroma ni yonku bibi ni ade a ono dwene say problem ohu 106.9 yeti kroma say Ghana fo ni bebre dwene say kantan kaka so ye nyina eno kra nye papa because o ye den o ye Ghana ni ba broni na ye dia good yeti kroma companies bebre be o Ghana nyina China for dia which is very sad. Ghanaian companies do send and I support it. Na insiraba aka kente asem ne ade kente nipa ono afa to no say me makosua kente na me ye de aton ana your government company be ye kente ton insira your government company be ye kente ton we akosu motors no wo mo ntoma ne ade o mo ye NF GTP no ne ade ne nyina ye o ma ne dia wono mo ye sa ntoma ne ade then akosi sen local kente ne ade ne ya nkran bi na ye Unse uko bonura na mo factory honom. Yes. Ene ade na mo yes na e nyina. Ba ne nyina na agency mu. Ankran bi na. Ena nipa ba ko no no atamato no so no oye. Ene mpokura ye promote. Openi ko no omufra kente. Omufra. And there's a problem. Cause if penimu no crampo support here, how much more ye was see? And I hear was here saying so crampo. The kind of thinking ya junior Danny Patrimu as no is serious. It's very, very serious. Tikroma say na China for na GRC afa. And na China companies are doors on ha. Ghanaian companies here support it. Ghana ni krebie company crampo na or per right crab bro be brands and nzaka no. Nenso China ni ko ya nensa be kan sia within some few days. Nenso bibini na there obe brands and nzaka. And it's really sad. It's really sad. Ye be sire. Ye penning for omon support Ghana made. Omon support Ghana made. Hitman with Manuesi. And to your support made in Ghana. 41 minutes after 7 and I pay my minu din komo kakra. Give us speak capsules. Was a premature ejaculation. No your bear na feel more than bono. Agwa ko ye bibi o hon ma bomadi an so sabeka. Give us speak capsules. Give us cool capsules no. Osisi ya o ya. Ayam ti mai hawo to say etu ase kra. They give us about meshaba and no support immune system no kutia malaria typhoid and afi jaundice. Why won't you mean the wadro no? Aye give us heba mesha. Furniture drugstore be a pharmaceutical shop will be a ubenya be a top. From 24 was 0543 222 470 0543 222 470. Now experience the ultimate in comfort and luxury. The Ofosu Plaza Hotel and ye can for the man pay your Kofrodia a buri and a fair denta. Kofrodia your water chim and a few buttons so a buri I heard you say a denta fraha. Now your luxurious rooms will honum, conference rooms will honum, saloon kama pa local and a few continental dishes in our Sabekabi or the Ofosu Plaza Hotel. And Tibra, so baby a dana for what you do. Look no further. The place I do Ofosu Plaza Hotel. From 24 was 053 04 588 34 053 04 588 34 and 020 79 461. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort at the Ofosu Plaza Hotel. The Ofosu Plaza Hotel, where luxury meets comfort. 42 minutes after 7, Yefa calls and pay. And come on, Ghana, made in Ghana goose, patronizing made in Ghana product. I don't think you want memu. Now, fed ye will chrome hanomono. Yen patronizing. Yen supporting. Yen yusu in your ma, ya you will chrome 059340 6565. Good morning. Yeah, good morning, sir. Me about your first saying. Of my friend Fitashi. Of I mean to pay. With the mammy move AMB. I'm paying flegma and Rami Chroma, Dao Kama. Okay. Or Dao Kama, or Mimbo, that's all my ad. Mammy Casimir, Rami Chrome. You were Drubia method guminiso. Na me call shop or no.
ɛna maame bi nso bae no ɔyi ɔnso bɛtɔ aduru bi ɛna ɔyi ɔsi foreign. Hello, Ofa. Well, too bad. Ofa, humano article. Good morning. Good morning, yeah. Me ba che fro say. Ba che fe me se do bo yan kwan so je nka mo. Say dia sum die nka won so ma minti wa no pay. Eja, awon say ya broni di ayi bia twa adwunu mu a che say ni bibia na ye papa man. Nanka adintina say mo ko empeni from ko to kan na say mo peda be se dia. Ka mo ko fa bofun ka mo drive mo. Because omo de na ye hwe me se Ghana on nyame achi ade bebre nanso no ye hunu so hwe me se kantan kaka ye oye on me se du mo ska ka meto echi sa China kai na nam ye China kai se de ma principal ne soja foi ani kantan ka de na wan hoden because ubodi din a professor nso so na Ghana no no ade ha ye ono na bi so akọ school di chese on na ni bibia so yakọ any school ekọ ye no ye ko gubook mo ya nkọ enwu ya dwunu mu nanka wohwe mpenifo amamu bi mo de mayen amozo me ko school Germany me ko school US me ko school Canada me ko school hanomo na to amamu mo de mayen na twa amamu a ya sa abrofo so no ma mo nkofo e bi no mo de mayen eja amamu mpenifo am de mayen Ghana mayen mu enu school mo ko ye time because I just say the ye bi enu e papa nanka ye engineers wo hanomo na etumi twa kwan akwara ju so gusu kra na ekwa na sai ye wo engineers wo hanu mo a je say ye wo mpinifo hanu mo a ECG nso mu na ya na amala 12 nso mu na ento ye mpo de amala 12 na we ye de jiri kro eje nyame hira mo say do me that na pay. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba Jeffrey say. Yeah, from mama me favorite say buchu majo last time. Mama me ti wa no pay. So anọpẹ mi da mo ase mo na adwuma pa mo ama Kristo Nyankopɔn hyira mo pa. Amen. Anọpẹ mo aka sem papa. Ghana ha. Si ebe kɔ yenim. Oh, ati Nyankopɔn ba. Aden ye ti Ghana made in Ghana goods. Yankasa yentimi ntɔ. Ana sem penyifo ntimi mmoa emma yi company so mbebie ama Ghana kɔ nenim. Da. Oma ya edin aye tunkla anase yanka se de to ye ho so kurampo no obeti ane se me ofa kan na Pamela ye beda ni akoyenim mesra ban pass research ya wo ye die ombo mo die companies anase Ghana made in Ghana goods boaye na sibisi yensu ye di enko yenim kakra abrofo yi minji ni pass omo fi omukrom ha omukrom ho eba abetoshe esu de bia ye market mom no mu kom anim ne da so market time mesra ban pa ne abompa so magana madam as obi front waso yo good morning. Come on, sir. Gideon. Yes, sir. Ubre ni yanko. That's it. Hitman nyame hira di adwumafo nyina Hitman tie masami mamiyo omanya etimu 30 million population omo tax about 5 million. And California in Tia tax. I buy so much. This one obo. It is a and Kagana Hano. That's where your taste my what is my make for car? Yatin so 1 city. Driver Echo Koto Petrua or not so 10 gallons. I buy 1.2 million for the Ashel Butum. Sakayante patrese na kigeni se sikawe nyina ema ban bi to kofesi bi mu so wade ya kwan ama drivers ya o ma kwan ye o mka sese so pazo mu ntimi nto ni e di se sikawe nyina ya kwan ma drivers ya enye to se na bi ni nyina ye tia no e di ubeje di pass obi atoka amount se aba che driver bi a auto 10 gallons wa che 1.2 Ubo no na woche a utimi fa konko yese e makawura ka majima de be nyina enko wa obutum anima bebre o esinka yetimi bo aban ne manitimi ye kantan kaka ya ye ka ho asemi Japan ni be na ye ka o Japan o san ko ye hu duty kantan kaka nka ne bo nya din Ghana panifo ma ne ye hu duty anka no wakokoto ba ko mere na 400 million aso duty 500 million that's ya ka o Ghana ya fa ko ye amaja ejebe kura my granny wo mu a
Sikan kwa ni chifre nya bonje. Hitman, so na mo fo no nyimu bi. Na ye nya ka Ghana en kola se ko ye duty. Adentra. Na je se ka no would if Jama na ba na se Japan. Yama nema boy di too much. Woni nya menya jima. Gideon no so Nyankopon kan ho anope. Good morning. Good morning, Pa. Me pa Jeffrey say. Ba jo me de kwa me ka sa fe achama. Kwa me ma minti wa anope. Eja asem no de eno na muguzo amu kan nyame hira mu bebre. Na Ghana no de me nso me madwin tire kaka ne se. Pese me nkum nya ne dos wo manwe mu. Eja. Endra me foka me ifashama me kozie no. Lori ve ayati so me dine no se da. Ono de dada na no oji. Na passengers ne car no. Aden. I'm glad that we are making a good progress. We are for crank. Ghana and Kasa on film. Oh, more Ghana and Grass. I'm a reaction. Nakupon you Ghana free. Because Nippon 3 more journal a soon. And yet, you, Mate, what make you point on a pay? Good morning. Good morning, Hitman. Auntie Maggie. Papa. Diaben you. Yo. The American says, oh my Ghana. Nyame won we amobo yan panifo no won tutu ne ma yie na won nwi timaramfo ho won de be ko won side pe and atam bia e favor won ye adenti na me kasa hwesa ne driver si won su esa akatia na won de ma ka won netene won te so de won de an won de ana won so wo yere wo ma so is catufie and she say no one yan a dan and I want a year and a ma on what did it and until I say one would be taught to know what far the sea amasamaya on country or baccarat or do amasamaya no attach mota no aside here Ufi Achimota no apply a crack no Benjamin me and son what do they be a walk on say yan and Cabeya crabas the Bria de Gua memu. And a bass ne ye juma ebi achimota to amasama nko ebi abas time negusua time say be to time say be to and ka driver for no anya ne sanka one way so a one ebo ni paso edi eyo enti e be sra ban ya kwan no one yes na one fa bass ni bi lego on sana mo ka o sa bass no asem o man pani kufo de ba na bo ayo na me komi kromo na me fra agi me 25 Ghana na madu kwa and so ne wo kwa ya he ya besre o man no betimi aye na so wa ye on wadwin se o nya ni yie eno ni ade ye me ya mo sore nso a wo kwa brotire holidays e ko hwe se ni on wa titiri kro na hwe bokina akwala tutu ye oba 37 years hwe kwan a wafa so titire ne man America fo e tata na Russia fo na be defending him sana esa mo me ye man no man ni timi gina say wo se ne man na ani ka biem o ko ni obi aka sana Ghana efe ye mo ba no ma be di sikanya funyafu na mo che dollar oni nya me nya jema Auntie Maggie wo so Nyankopon kan ho no pay. Good morning. Good morning. Me ba Jeffrey say. Oh, I'm Saturday grocery group. Saturday mami ti no pay. Yeah. Omuya ebibimu ya obrai ken. First me to sa omuya bo bibia. Adibeka mihimu ifishi. E obi che ebibimu bia me kotoy. Masa eye de adibeka so wa hode fine. Eye ufin e na ye bibifu. Nempa di pop die no wa yempe. Ogwani ni tsayen. Odi tie nyame enso ayensia enfa ye ho. Sika ya wakoje busie wakoje wobe. Odi se doctor for what fie. E na furu mo na fie. Doctor for what ko na bra sedo na konkai doctor for meduma ana ha people wey go Ghana ha Ghana for what fie. E ju ko bobo sa ka oho a abofo ni e ju oni se work at the president no ya no oh yeah doctor Tafia okay yes we balawo ye Asia sorry enso abroad tegwa enso no e ti yankase ye suba no bibie no ye pe e to sansu my ogoni ni say nyame wo Africa after se ba Ghana ni tax ba e fa no Asia sorry right so goni we be
Me want to do that. I got to do. And for to you know about so me. But yeah, it's I'm ready. The colon. What is up? I'm Africa. Yo. Yeah, you see. Yo. Good morning. Bro. Good morning. Good morning. Me ba je fro say. Na nyamisha mu ne adwuma pa mo. Yeah, that's a pa ma yiti one pay. Hey, and apana me see one of the radio stations in news. Kantanka kai bi twemu. And I'm ranting mienu gina ho. Argument e da ne ntokwa. Yes, nipa ne se otwen ben a. Car na etwemu no ya chon kantan. Nya kantanka ontimi nyesa aka we. Onu bibi ni obetimi ayesa 4x4 we. Enye onu no ye. Omo gina ho e ko hu ntokwa o. Once na Ghana for yen suban tie. Bra penny ene ko akuse. Kwa asutware. Local rice Google warehouses omo nya atofo. Yen tom ma omo ye sori ya koto ne ya akraba ya. Unu ana adichi so a. Obehu ana ne nyina ana ne. Nso local rice unu ana adichi so a ne etia na etie. Nso egu ho ye omo ye say rainy season abai kra de ayo omuka o nti Ghana eden na e haye aden yen sister ba ko frɛ o kan basis asem basis yen kramra adwumayefo na betutu hu part na akoton adwumayefo na Ghana yen padi papa Ghana ne obi adwuma na ofa onyonku ni Ghana ni a obegu adwuma na amaw obegu adwuma no and they say brai free zones ha any pom ho iron rods edwuma for B5 ni ehun kika omo ye sa enwuma Indian for Ghana for na ye edwuma o camera go si omo nyina so ye edwuma ne pe omo ye edwuma hu se obi gina ho akọ hye na bia order na wakọte bebe Ghana ede na haye ede nkra na haye aya ye memu yen pesa ya adwuma be Nigeria ni obebie cement factory water ma Dangote adwumayefo na Ghana fo na gu adwuma no ene adwuma ne nkositi se first ba ono owo ne sika wa bebie bi wa ne ya gu adwuma na amana odi ko be bi fufuro adan ne ye sa Dangote truck betu okoyi loader no akotwe diesel na egum no akotwe no aton omutimi di etutu tai kra and omo tunton tai se ye ba ko ne tutai ne akoton ne dida dafe e de na ha ye nyankopon Ghana mobo yo da mo ase yes so yeah that's ya na pay good morning Hitman me ba chef for say aso me dikwe ku ye ba nkasa free kasema kwa kuma meet you me ba ma ba so pa ne topic ya mo dia be Hitman Ghana nyoma ye patronize no ya na menti ase free me tantin ya de ubi ya craft fridge mobile phone TV ya krasa nti sen krasa nyoma ne bie company ni bi wa ne ye wa ha enkenye Obia Ghana ha obi hu se o ton ade a nchen pe no akudu na oton na no ba beton bi ye fi ya bie company bi anye drinks pure water anye drinks pure water no pe na Ghana fo ni omko abrochiro omko nkoto machines bi ba bie companies TV ya koso akra ba o ma mi bi e manufacture TV bi wa yenye bi won ambi yenye yenso yen hu to yen to bi a ne go ba fo yenso betimi ato na de bia ye bi company anye pure water drinks and kwan ye bi o ma mu sant ye hwe na de kwan yenso bi company no mo sesem kakra na de obi ye no the same thing obi anso pa na no abi no mo ye pure water to asese aje ga ta ya boso right nti omo mu ka TV nti omo mi fa agin ko China for say ya try nyomo efi mu China anti company yesre mu high sense mo be bi mine mo be bi company me manufacture fridge ni ade bi okrom ya that's it Mate meso me that's 57 minutes after 7 good morning Hitman your friend say Moses Leo Dawonya Moses ma meet you on pay Hitman Ghana send there Dabi ja ho ana o se yanka ye council so na Ghana 24 kenti asema okay ana kenti ye betimi dia ye pam coach Ghana kenti ye betimi dia pam coach se na 24 ahihye e bi sika be maska Ghana memu ano pay amike escafu ko na wo mu perfume rice this is your Ghana rice you hu ho Ghana rice ya ya na Ghana rice yet on ayedi impanyifu ya wo mu sika ya bo Ghana Ghana no perfume rice yi na wo mu di
Woman to Ghana right now, Sky Atra Ghana. Ghana pay for almost 50 adan akesi to trust me. SPT back akesi doors almost 50 now. Almost craft amana de bawo. Doors almost 60 or then Ghana your doors papa. You bin ya doors papa or Ghana. Woman to craft foreign. That be ani ya carpenter be construction there edumama 24. Do doors no say doors me ma craft foreign the back. Ma craft foreign the back. E better na sika na ye ma mu sika obi yes ye Lumba yes ye fit doors you better Ghana. Na ye fit na say ye bi. Ye aboa ye ma. Sika na mu dia ko craft doors abodin no ma be yi wo port na mu dia be 60. E better na sika tam o my Ghana mu. Hitman Ghana and step there penifo no staff penifo fa mu Ghana sika Ghana ma Ghana e di ni. Kita afina obi to aso. You obi so to aso na pay. Good morning. I'm on the chairman. Yawako. Beman at Sano pay. I'm the chairman. Answer. The Miado Miasu, who your power. I mean, you want to pay. Chairman, dear Cosina and Penifona. Dear Cosu Ghana, caking Namasa and Penifona. Una do crew. The open I say you do you crew. What can I say you need by ya? What in the mercy from our panel of women? I'm not going to do me. Equisiaga, almost all in the crew. Say na mepe. Ushi masa onu wotaka Debbie fetam hayo yo company be blow perifone na gunu chetama meridian tama meri ubi se ko obuni krom ni pisa kabasa nka nyajma na ko obi nyajma mo nka se don so nyam chop money to de ani ene ho no ko private ho tama meridian ho ani se o ko private ama mo ti no ko private ho you company be brave because of any o mi so go abani de na ono de ebe koso Well, near the Saturday, my own day. Your bus, Mahama Kofa, your Papa Mahama Kofa bus, be by. Master, and yet 3 days, bus being your packet. Sabas now say, I don't be repaired, or told you not to be repaired or the Yajuma. It is sunny at here, have grown out the upper your company, never be being started. And you want a big goo? A big goo? Oh, you're near who need, and you shall him, and say, no, the ref is all the young top money, a goose is here. A come there bedono and no bush and one catabu says vacuum and Rofujama Agosi vacuum Rofujama say all the onion is a cow. Sana happens to Rofujama and Sana Bay, and before near who need it a bit about Posa. You will not be blower, you do good and so a poison man. As some telephone and a crabber, because so a crabber Benisika Eddie. Well, you have a cantanka, yes, I don't mean the boss free. As a master and one day, yes, I'm pet. Obako kra a drop was abandoned the guntos, Emoko, and then we could have fresh over Pernamuna than moi. Many pew and Penifona Savi say and Yanaba and John and Fano. What you say? She Saturday term, we should be museum as a and canny. You call Uncle Tinketin, Maba can take it on Mrs. Say, you better know what you go no because of me and the four, you Penifona Jatuma, Abbey Roman Munti. What you say? First, you're going to pay a boy account and Pihu baby. Agoplamansa, tell me come and you see me sausage and you know basa junky food and I create a lemon mine and other penny is stop able to be a drink. Said it was ever going to offer by you. And I be brave was some new and then Konano no more Yalia or do Pia say chum. What you say? You want to power Africa, give it me Dimaya wedding, and but it was no pet. No more question, you be brave when you come. Or when this is on your become. Obrino no the fagianim e show no the kum secret pharmacy but for no ma ko what you say no ma selling na what the galam say as say you so na e dey show e do the goose pass ni panom so ma ba ko nya so na ni BP na boy we ya le basa adwon kwa won ti ase right e can this na PP from na si from na mo nya hwehwe ni mu na yeso oba yo mate die kwa enema hunu ana benefo sabi ujo kwa ya won ti ase me da say what make you point and pay. Good morning. Good morning. Me ba che froze. Good morning. Apo me ba cho me ho ya pa froze. Santoa. Santoa ka se free him yo mami too. Oh yeah, your body is ramwai. Amen. Na munsia mwenyami. Ene dai ba ko no no munsia mwenyami nyi ni se eben yempeni so yifie ho ba bia. Na so de bia sama mo de beto man se yempeni ko wo ho adwen bi sa aboa yen so man no won pe so mo bo man na. Samri nka yedu akiri oba de nyam kase. Na obi bia mefa mo ho tan bi wo kan bia. DJ. And say, be an American president, and never say,
2016 no no wo o kasa African company for so mo ya shit food men say me manko school mente bro so because to be a shit to at anything take at the thing dia sabi papa na kasa ya African company so enti me sa ta me pa na me ya me ti sa so na me ya be brother na papa kasa say yem 24 star but I chiri no we be hu say papa no di kan na sa se mu kindu wo enu anti club bi ma bro we san kon kan say yem 24 no if say yem 24 no mo wa yem man no na ya me ya say ye nya obi a ti say Burkina presidency e ma ne solid say de wa solid amane man minim te benya be ma bi sa da ti wo yem man mu a anke ye pa Yo, me so me that's how I so to me a friend. This one says, good morning, Hitman. The local rice cost more than the foreign ones. And I know see another factor pa. Robert Eddie Fritema, community 25. And Ediba no pay. Robert say local rice, you know. And on nebo credit they change foreign ones, you know. I see. I know see another factor. Robert Eddie Fritema, community 25. Good morning. Good morning, bro. Camera. Me ba Jeffrey, how you final caller? Okay, Midiane Tommy, a bridge and come on and beat you. I don't know so you that's it. Oh, and I say me. Micha Sammy, any Opambo. And I want Casanso. Mumian can of cray and Chilliam. Local rice, you know, a quine bear no more fast or more yeno. Send ye mini a big cancer, no boy, and no cray. Afe so mu nye ni ye yana abo wom ntinema yemu bi no yana ye nkoso part nke ye pepa ena even kwampo no sa local we amokan aba ye ntuma ehuni mi say designer no amko design free outside and san omo de aba rakwa na we awe meet you e dey ntina we say banisa ena second third mayor no adwuma na awoye no ipese mi busa say Saturday de emlanye adwuma na because Saturday ubeko kurom no na ba bi omo so mapam omo san hidwa wo nti e besre se adwuma no omo so mo ye na fanfan de a nti na me mo na ba so no because mahu bi pen Henry Cote be ye ni e chen ni die ye hu ba bi ekosi ye nti so omo ye no genuine work no mo ye ama ye ho atwen de a omunya ne papa mu na nya se omu be ye no half. Okay, muni nya me nya adwuma wa to be nya nkopon anka won so ho ana pa bu se entimi fa course de biam sambi rakobra and obi concern on no so reason say as a local product no so bo denche for once no and obi a wokoto no only choice so better for one rakobra nya ni nyina na bo dance so ena one thing is niam ahodo nso aya na akuafo ne de sikua no kurum ha aya mpenifo no emanu boy de ma wo no mododo ye besre se ye pese ye oman ne yedi a yenya ne mama obi aho ahanhan no na de obi aso ye de mfa so bebre oman no we yire ne ho aye ne yie ye ne sai beboa ena wo mo so wo mo ye nuane ne local ne ma wo kurum ano so no wo mo ani kwa ho ye ne yie se ye ka ho nsem se mpenifo mo ane ye mpromotu no so no na mo so ye ne yie na aboa Koma na chechire ndi bla ko bna ye nyina adwuma o because ye keka company for the service ye keka mafuna keka ma dampan si ye nyina yan kambom anyire ye ho aye boa se o ma no be ko bebia ye pe ndi esre mpanifo no mo fa chechire pangu akwam na made in Ghana Groups no ye promote na o ma no ye koye nim no obi nso kasa Ghana nnuane bi wo hono ma ene ye jaidi it is a peprensa. When was the last time? When was the last time I would do a pressure? Echina be ka ho asem. Ebe di nkomo pa. Echina me adoma ebe di nkomo. Afa ye na mamre. Na mamre ne. Ani ya ba standard abekosem. So man ye disu ne boa ye because bibini ye bibini. Enya brofo. Enti echina ne be ka ho asem ti ne ne de ata ye nhyada anka ho asem no. Enti bra ko bra me so soro me fa happy birthday we enko emfama Bright Nana Ampon. Bright Nana Ampon no oye police officer na wo headquarters transport ho no na opo adwuma ne free ne grant daughter ne din ono ye DPW Sergeant Diana Banichi of Ashanti South Regional CID ho no na owo na o se ne Bright Nana Ampon oye na woda ndiyankopon hira no na ompagya ne nya ne kese ompagya no enfree adwuma nti Bright na edaso no police officer ono ye adwuma o headquarters transport nti ne di Bright Nana Ampon na me hira ne pa
na onye ne kese mpagya ne fra adumo enko adumum na mensan fa we nsuma me wo fa ase we na anya sa menya case ne den ede Christabel Otubua na Christabel Otubua ewo Kumase Asante Mante mechire Kumase Agrek Inzema eho no obutuom na na yem wo fa ase awodenti nyame mpagya no na wo fa ase ni me wo fa ase I see Nyese kufutela ya nka be ya semfo me wo fa ase awodende Otubua Christabel wo Kumase Agrek Inzema nyabe nhira pa na ne wa wodan no mpagya wo emfom fra domu na onko adomu nya wakoma se bisade nyina emfam na adwumade kase a wo bowei efri miame wo fa ase bema ofori Boaten Samuel wo ye adwuma wontumi TV and radio afin so ya Shanty original reporter Edma DLFM 106.90 Christabel Otubua wo Kumase Agrek Inzema nyame nhira no nyo kese no ntenanim emfa nkyerɛ wafa kofi akwa Hitman edruzu say be ware I was say Sami B fi na ye bowra na medi kan ko Ghana wafasifo nyina won wofa nimpo no wafasifo nyina won say side dey na Hitman be do obi ase Ghana fo no monto Ghana made me be ke hye me Ghana made me to ya chepa ejina na so nti no Ghana for yen to Ghana made no more na ebeboa na ye economic growth na so nye den enkosro na emfa more employment nye den embro mine nti ebedo bi ase say ordinary fidie no to DLFM 106.9 abusu aye ko our money wana money our money wana money our money wana money our money wana money share I think quick one yako. I mean chawati for. Quick one yako. Dane da bia me na me prepreche. Prepreche intentem ni yako. Ha to me preche. Pradentem ni yako. Kola ba ko ka say. Uko Japan na uto made in Japan ka utu ya duty. Ghana hanko a kantanka ka ye to a na the duty 400 million 300 million. Me patcho me bisa mpanifo eno omunyima no aden nti e bar sana e be den ya to made in Ghana ni oma ye mpanifo ye sremu munyi sa duty ni free kantanka ka no so ni ento na mo anso mo ntuto nko mo offices wow omutama police for omutama mo ho yo ma me fancy yo wana money our money wana money our money wana money our money wana money share Sydney well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest. I still know when to say goodbye. I said I can see come production team Ziggy B, DJ Mario, Kofi Taylor, Pamwa the one for Sammy B. The support coming from the program's managers, Lady Saman Silver Lady. Yeah, from a Hitman. Good morning and enjoy the rest of our programs.